Jau ummat brup da ka jingkynmaw ba sngew myllung ya ka jingwan jongo jong kun samla ka Kur Kharsyntiew. Mintaus namru ka seng samla Kur Kharsyntiew kala rakhi ya ka advan Christmas ha kerukam ka ba isyong kun shikat dai pan ap ya ka jingwan long priu ka jong utra jongi uji sukres. Tangnya kali kau ini yang lain, babun kikur gitu ni juga berkam. Pun kikur ni snok ti ni kini ada kiti pun, yang nak senyang ni lagi jengir apa gitu ni. Nak liang gitu ni kau unit ini yang ni, nggak aku beli kerpan ya baru kikur gitu ni Kur Kharsyntiew apa kari ieit gitu ni berarti bahasa baru. Kabur ala kerta.